uha nkagira ngo ndaguha amafaranga menshi urayibuka amafaranga ndaguha je urayibuka nayo guhembwa ntayo uhembwa ukazuhemba ukora uri kunyumva ndaguhera iki ku buryo ndaguha kugira ngo ufutire amabi yose nirirwa ndakora mugo ntufutira amabi yose nirirwa ndakora nimugume umuntu kahema cese ndumugome nukuri ego aho wanyandikiye ngo ndi mushiki wa Satani Sari abakunzi b'inyishu media abakunzi b'inyishu kuri bose ni Mayeri Kiramvu ndaje ngaha kugira ngo dushobore kuganira turi kuri tele bro turi kuri tele turiko turashooting filime ya VYAMAHO aho ngiye mbona wa mumere akaze cyane wa unda tukana mvuga ati reka ndamuzani kwanza tubanze tuganire twaro izina okay ni Alice rero turi kumwe tugiye kuganira ndazaza ko tuganira byinshi Alice je ndaza kukubaza byinshi n'urusaku rwose reka ntuze kumbaza urusaku nta rusaku ngira nta mugabo agira urusaku injajwa ni giki injajwa n'umuntu wa fake injajwa n'umuntu wa fake ya none Alice neza na neza uyu munsi tugomba tuganire ibintu bigiye bitandukanye reka rero tubanze kusabe uramutse abakunzi b'inyishu media ndabaramukije mwese abakunzi b'inyishu media nibaza muri hose ko muguwe neza hama mwarahezagiwe Alice ariko umengo ntucangamutse ukuntu kwa kundi buhoro bucangamutse muri sinema kumengo ntucangamutse ya ntaca indangwa amayera ngira niyo mpamvu vura ushaka mu cyayi niho tugishika baracyariko bararondera turisanga mbega saa moya n'inusu icyani kirashe Erisha turi saa moya n'inusu ni saa moya n'inusu kweri wawe kuyo saa yawe mugabo ufise mu minwe nyene saa moya ni wawe mbona ni saa moya n'inusu yanje hakeye peti Okay, Alice rero tugomba tuganire ku kijanye na filime uriko ugenda ukinamwo ya VYAMAHO aho abantu benshi bakwanka kandi cyane bavuga tujya mu mama ariko mana hamwe ngo bagufashe bokuyo wewe kubwawe byakira gute Okay mbyakira nk'ibintu bisanzwe kubera ijya filime nkinamwo suko ndumugome suko nibyo nkora byose ari bukuri Sirana inyigisho tuba turatanga muri rusange banya nk'abankunda nibaza ko nzoguma mbandanya tundasonga mbere Alice tuguheruka uriko uraturatura wabuza huba mu nyuma Imana iracana uraronka huba uraronka n'agatahe mu nyuma tuguheruka usaba ati woza gukina filime mbega uyu munsi ubuzima bwawe ubayemo bwa misi yose uyu munsi bimeze gute Okay, muri misi urabona ko ubuzima ari afazari kuya byari bo byagihe byarengana nizere ko byamaze gutuka gatonya tomate zanye ndadandaza n'ubundi cyangwa ndazidandaza navyamaho kandi nkayikina hama ntangorane Imana igenda ibikora muri makeya genda ifasha bivuze uyu munsi nta gucisha mwijisho uraronka icyo ufungura ukaronka n'icyo uri hinzu no kuri muri iyi minsi nta muntu yovuga ko ego si cyane sinabago ni cyane bwo kandi si kimwe na byakihe ubundi icyo fungura nkaronka nuko ndi hinzu y'abandi muri iyi minsi nuzi kamadaze mse nayo amazara zimvye ubanye n'ibyondo no mu kuzidoza agira ngo se wagize amako ibyondo by'ibujumbo ihagaze ko wagize amigwe akubaka ivyondo vy'Ibujumbura tuve ngaho tugenda muri nyireresi ya VYAMAHO kuva utanguye gukina VYAMAHO mwiyireresi ya VYAMAHO nakahe karusho uriko ugenda ubona kuva utanguye gukina ireresi Okay akarusho kariho uko boss waradufashe neza adufashe neza ntacyo tumuburana ni umwana mwiza yumva ikira muntu wese kandi krebe yacu ni nk'umuryango turakundanye ntacu umuntu yobora mwene so araye inzara ntago byakunda nakayimo n'akarusho n'iki vyinshi eretse VYAMAHO
izina nicyo kintu ni vyamaho nyene vyamaho nyene. Uyu munsi rero turiko turabona neza ko uriko ubikora neza cyane. Mbega ntaba mama muri quartier bahora bagutwenga ati wa mugore we usa rushaje kuja gukina amareresi ugakina utukana nka kuriya? Okay, wapi ahubwo nabifuza ko nobazana tugakorana akazi nkora. Riga umuntu wese ni yugurutse mu mutwe abona ko akazi kose ari akazi cyangwa ushaka gukora kese ugomba kugikora. Ego hari bamwe nyine hari ababivuga yego sinovuga ngo nuko bose baba babishimye mugo je bavuga batavuga ntakimwe bimbariye birabareba. Mu buzima bwa misi yose usanzwe ukijijwe, mbega ku rushengero bivanye n'ibikorwa ubukora pasiteri cyangwa abo muririmbana nta muntu ashobora kukubaza ati mbe we wasaze kujya gukina ibintu nka biriya? Ibyo babimbariye kandi kenshi babimbwira vraiment ubwo ndababarira ati kajya n'akazi cyajyana n'intumbero nihaye nihangiro kubera ikintu cyose umuntu akora kikagira ikintu kimuhereza iki ntago bashobora kugiheba kandi ikintu ukora ugikunze naco ntushobora kugiheba. Nabo barabivuga yego umugabo ndababwiza ukuri ikazima n'inyigisho umusore natanga kuvuga ngo nuko ibyo akora byose aca bikora cyangwa ibyo akora nuko abikora no ahubwo nuko akazi bugakunze ugakora ugashizeho umutima. Aho ndumva ni vyiza cyane. Nakaye kamubotera kumbure abantu uyu munsi bafata nabi ireresi ndundi bagafata abakinyi nabi bakabiyumvira uko batari. Abo novuga ko bakiri inyuma y'iterambere kubera bose ntibatahura cyo kimwe. Ari umuntu usanga akoze ikintu agatomwe nk'umwireresi ugasanga ugiye nko mu kibano ugasanga ngo ujya ni wahora akora ibintu runaka ngo ni wakora kandi ngo tumubona no kuri televiziyo cyego muri telefone. Reka tugusabe usezere abakunzi b'Inyishu Media. Okay, bakunzi b'Inyishu Media mwakoze hama mushobora kudushigikira turabakunda cyane kandi ntimugume umuntu kahema cyese ndi umugome nukuri ego aho wanyandikiye ngo ndi mushiki wa Satani. uri mushiki wa Satani? Ni mushiki wa Satani ngo mama wangu umugore ngo ni mushiki wa Satani. Okay, ndabakunda cyane mugubwe neza aho muri hose. Mushike mutufata umugongo ko mwamubikora haba mwarahezagiwe. Imana ibarinde. Ego yari mayeri kiramvure yo muri kumwe turi kumwe na mushiki wa Satani urumva ibintu byari bisa neza cyane. Reka tubasezere peace.